Iau te whatalo whatu I malua ainga ma wō, tātou plokalama I nei networks. Ia mo lava si whaftai rumo le tua le tātou tamau, tātou au lia mai nei yaso. Amen. O leo tua le tātou la unga I le so. O le malai o taua. Malai o taua. Battlefield. I le tusia mātaio E lua ono lo whapule na mai E Yesu. I le whaiupu E 5 o atu 5 wha. Wha uta foi. O le tasi o ena ia Yesu. O tango ia I lana peru. O sei. O na ia talia lea. O na ia taia leo le au auna a leo staulanga sili. O tipi e sea lona talinga. O na whetalai atu leo Yesu I ate ia. I nā toe suru ia o lau peru. I lona whamoenga. A wā o I lātou uma o E tango le peru. E oti I lātou le peru. Whai upa 5 Wha te oe ea o te lema whaia o na ai o iatu I lo tamā. O na wina mai ai lea. E ia ia te au o angelu. E sili o na toa tele. I le ke ono esfulu ma le lua. Amen. O na whape whea lea o na tau nu o tusi. E te tau o na o ia mea. Awa o tusi ia lau perfeta na valo mai whenga tuai. Li whe au na winga mai e le atua le tamai langi ai le I. E le ia fio mai Yesu. Whai mai na valo mai lau perfeta I mea uma. O le ao, mea uma o le atau nu, mea o le atutupu. Ia ana fio mai lava le Yesu, na whaatau nu ina uma lava mea. Amen. Mea ina, na valo mai ila o perfeta mai whenga tuai. So le whapulanga Yesu mai a Peteru, le so o Yesu. Le na tipia le talinga o ifo io. O le... Ia foi sau ia Ioane tusia Ioane. Le tipia le talinga o le so o le foi le au na lo staula sili. So fai lo mai tātou te le tau matangata. Ele ia fio mai Yesu ke riso e tau matangata. Awana ai o yatu le Yesu I lo tamai wina mai angelu le ke ono angelu. Amen. Sa whanua, le tau nuu, I maliwa Yesu, ma toi tūru sa tau. O le ai foi se whaotanga. Ao le whina ngalo lava o le atua. Le wina mai o lo nalo. Ina ia whatau nuu ina nei whaotanga. Ina ia tātou sulu ia toto Yesu ke riso e manga loa ia tātoungsala. Awar whenga tuai whe mai o toto manu nga sulu ia te ngata a whe mai le manga loa I lava la tātou ngangsala. Amen. Tātou whaftai te mai lan whaotanga si lava aria Yesu Keriso. Le toi iai se is whaotanga. Lona toto pa ia. Tātou sulu iai. Ma loto salamo. Mai li ti Apollo ma na whaale yanga o malava. So o le tātou taua. Tātou te tau. Ma le fili o le pongsa. O lo tau mwhai e whaale yanga tangata. Whetalai Yesu I lona au so. Ele I maliu, ele si tia atu le langi. Mai o atu ia. E whaino umalava mau so. So that's our mission. Whaino umalava mau so tatou e la vea I tangata. A rescue mission. La vea I tangata I le suafa o Yesu Keriso. Amen. Kua na whamea lo whaina I tatou. Whamea lo whaina I tātou, whamea o perfeta, o apostolo, o awao, whai wavenga, o whamarolo mai, o e whesoasoani, o e taitai, o e tautala ngana. A o le tino lava e tasi tātou, so e ese vaenga au. Ma latou, mea tau. Ese fo tātou, ese fo I tātou, ma tātou mea tau, ese mea tau ala apostolo, ese mea tau ala o profeta, ese mea tau ala uawao. Lau whamarolo mai, o lau perfetane,
o la wa tusi pa ia wa le fionga pa ia le tu o tangata soani tangata. Amen. So ese atato o pe la voltino tasi ese ngaluenga lima fai ese ngaluenga le uru fai ese ngaluenga vai fai ese ngaluenga manava fai ai tasi la voltino le lava tino tasi fa pe foi la o me alofa ia na wina mai atoto altino Yesu itono nei la langi awa lo no foi le tu tau o le tu o te ma a o ia o le uru o tino tatou o le tino Yesu Keriso nei la langi i le tatou fai ngaluenga Yesu teimi alo i la langi a to ai lo le tino i la langi nei la langi tatou te ai la vea i tangata mai le fili faleanga ti Apolo so e tatou te le misa matangata tatou te le fe ai nai matangata tatou te leanga i tangata ia waso ne vava yatua fe vava i lotu ele mafai lot patpati na launga lota iti le fai lota iti na sau launga lot patpati. Amen. Fe vava i fe au fe vava i faltua fe au fai ken isi da vaenga fai ken lesi tu fa pe fela ona tau nu le fina ngalo le atua pe ona ia fina ngalo mai tatou i tatou o tau. Amen. O meu mo fa pe nga le anga mo fatu ese ma nga le anga mai silava ma me fa le fe ai nai o mea o loto la tu sa lo fai lo o lava loto ile ai so tai wa lava o ia fai lo o loto. Amen. A wale fai finingalo le tua. A tato wo fai finingalo le tua. Yesu le ulu o ia foi o tai. He's a commander in chief of his army. So a fai la o tato loto ya ele so tato tai tato pa u lava. Amen. I tato fai anga luenga fa pel fa me alo fai na mai ai tato. Fa martu se Yohane a ele fe fani ele o so. Fiar fali mua a vea i loa maso o Yesu. Amen. E tino e tasi i tato. E tino e tasi i tato. E ala na tape ape telo sa mua lana ele open up. Fa pe o le saua Yesu i le neila o langi. Amen. Ia mawhai o na avatu o isfai fe au la unga isi lotu, ma isi lotu a upu la e fia le atua e mana o mia le e kalesia. O la isi fai fe au. A o la e ta ofi. To o la e ta punia le fai to o le manuia. Mo tangata. Ina ia la vea i tangata. Tato e tau. Ile tau e tasi. Tau o marti Apolo. Malona malo ina ia aua nei manu malo yo langa o tangata i tonu o le nei lo lang. Fa peio na wina mai e Yesu. Le Lukas furiva le pule e tato e soli e ti Apolo. Fa pe nao tato la unga ina na upu. Ma fiso soani ia tu tangata. Ina ia la vea i mo le atua malona finangalo. Malona malo. Amen. Le tusi a Mareko Iva. Mareko Iva. Eu petolus fun malvalu. O le fai mai leo Ioane. Ia te ia leo a oe na mātou I loa le tasi ua tutuli te moni lau suafa. Ua ia le mun mai a te tātou. Na mātou wa oia. A ua ia le mun mai. Ia te tātou. Ua whetalai atu Yesu
au le va oia awa ele ai se tangata na te whaia se vāvenga I lau nei ngoa na te mawhaia o na vave tautala I se upu le anga ia te au. Te upe vasfulu awa foi e le awa foi o le au ese e tātou e au whaatasi le e tātou. So lo tātou o umalawa e whainga luenga tasi. Lave a ingo tangata. Lave a inga hola o tangata e le whapeo o lave a ina o tātou lava hola mai tangata. Le ai. Lave ai tangata mai le ti a polo. Amen. Ai le o tātou e lave ai o tātou lava hola. Fa mai whetalenga e su o leo maulo no lai maua ia. Maulo no la mau o tātou hola o no Yesu malanga luenga. Ao se u maulo no la. Ele eise me maua ia. Amen. So fai mau o tātou hola o no Yesu Keriso. Amen. Au ole u mau o tātou hola oh. I hate that person. I don't like that person. I don't like that church. I hate that. I hate that. I hate that. I hate that. Just open up, love people and teach people and bring Jesus, bring people to the kingdom of God. That's our war. Our war is not in the flesh. We don't fight in the flesh. We fight in the spirit. We fight in our spirit. Amen. Au o tātou tau mwhai e whapepele o tātou wola mo tātou tangata. Tau whai e fia sua se vi inga, sua e tangata ia vi mai ai a te au. O le vi inga, o le atua e anga le vi inga o malawa. E leo se tangata e ana sa vi inga. Si le tua le vi inga umalawa. Whaftai u wha mea lo whaina oi. Whaftai u e maua le mana e la unga tuai upo le tua I tangata. Ina ia la vea I tangata mai le ti apolo. Amen. Whetala Yesu au a foi. O le au ese e tātou. E au whaatasi lea mai lātou. Mai tātou. O se le au ese mai tātou. E au whaatasi lea mai tātou. So no matter what church, but we all believe in Jesus Christ. As long as we believe in Jesus Christ, that the Son of God, we are one. One body in Christ. Yos tele tangata sa mo nei meo toso tangata. Awa yatu leo wa ilunga leo, utau fai toso mai lalo. Mai hei. Sau lalo le sau takta. Ape fea la on tau nu le fionga pa ia le tua. I tatou wofa atasi luma tau. Ia au uma fai au uma faltua au uma tawa au uma tangata wai le tua tangata faolaina ia au fatasi ile au tasi le tino Yesu Keriso matatou woi luma e tau mo le tua malolo fingalo la vea tangata mai le fili mana fale anga umalawa. Ele fa pena lotu tatou ke Kerisiano ai. Ele fa pena lotu tatou te mau ai le Kerisiano ma worship God and all that. Faro longo lupo le tua. Our battlefield, it's outside. Tatou ngaruenga, tatou wainga, mea umai tatou wo yai. O lotu e peole, o mele e charge mai ei tatou. Fa malosi mai ei o tatou nganga. Ile I tatou wo fai ngalo le tua. Amen. Tatou fai tau atu le Efeso. Le Efeso e ono. Fai upo sfulu. O le toi upu le nei. Io tau loto te tele I le ali. Ma le malosi o lona mana. Io ofu o toi ofu.
I of tau atoa mai le atua. Ina ia o tau mawhaia. Ona te e atu I tonga fiti ale ti a polo. A wata tau te le tau matangata. A o ali sili mawhai pule ma ali o le pou liuli o le neila langi. So ali o ali sili mawhai pule o pou liuli o le neila langi. Te moni a Satan. In the spiritual realm, le malo le pou sa. Ta tau te le lo atua. Amen. So tatou te tau matangata. Tatou te le tau matangata. Tatou te tau masatani. Tatou te le tau matangata. Tatou te tau masatani. Jesus overcome Satan so we can overcome him. Ai a whai o tatou loto e pa lava I tatou. A wai leise tai o I tatou loto ai a tatou wo I luma. I whina ngalo le atua. O Yesu lo tatou tai. He is our commander in chief. Tatou te le pa ai lava. Amen. Whaupasu tolu o le mea lea ia o tau tango ai o futau atoa mai le atua. Ina ia o tau mawhaia o na tutu ma te te atu pe a o I le aso vale. Pe a uma foi o na o tau whaia o mea uma. Tau te tutu maua I lava. Amen. Tutu maua I lava. Pe a tātou whaia mea uma na whetalai mai e Yesu Keriso. Ia o whaini uma mauso. E rei whape mai oe whe wawa ia I mtau ai misa ma whea I ngai ma whaisi mea le anga o lava. Mai tātou te tutu maua I lava. Pe a tātou a vea Yesu a vea mau tātou tai. Amen. Whai tau atu sfuma wha. O le nei I nā tutu mauia o tau. O fusio o tau sulunga titi wha maoni. Ia o ofu o tau le whatwhata o le amiotonu o le amiotonu. So le amiotonu le maua mai stu la fono. Maua mai le whatua tua. Ia Yesu Keriso. Le whatua tua ia Yesu Keriso. Le tau o mai le Roma lima. Mai ia whase vahina o tau vai le sau ningo le tala lei o le file mu. Le tala le lei o le file mu. E le mwhai o le tatou ua tā lai atu tala lei. A le vai mai le atua. O le tatou te le file mu mai stangata. Amen. Wheupes fulono. Ia wha popo. I nā mea umalawa o le tango atu tali ki puni o le whatua tua. Tau te mawhai ai o le tinei o uwhanwhana umalfili. O uwhanwhana umalawa a le o loo le anga. Le whatua tua ia Yesu Keriso. Whatua tua ia Yesu Keriso. Tatou te puni e se ai. Whai to toa uma. Ina ia ua ni sao ma le fili mana whale anga I tatou. Mana whana o lo tau whai e whana mai manatu le anga I o tatou ma whawhau. E whale anga I tatou. Amen. Wa sao lo manatu le anga ia te oe te whaatino manatu na sao ia te oe a le anga tua ia moe. Amen. E le anga tua ia mai tatou pia whaatino. Whaatino I manatu le anga la sao ia tatou. Ia sao manatu e te ita I le te ngata ia whaatino e. Ua ita ia e le fia ia ma whai vaenga ia ma whai keng ma whaputuputu mai au tangata. Ai tau te le whearwhani mai tangata. O so Yesu e whearwhani. Le a vea tangata whai ma so Yesu pe a le whearwhani. Le sao tu se Ioani. Amen. So whaitau atu ia o tau ave le pulo tau o le whaoratanga. Ma le pelu o le nganga. O le fionga le tua so. O le pulo tau o le whaoratanga o lutalia leo Yesu Keriso a vea mawali I mo whaoro. Whamea le mutu e tau tino ai o mai ai le ola. A le loto e tali tonu ai o mai ai lea. E amiu tonu.
So le whātua ia Iesu Keriso. A o le fionga, pelu lea ale nganga a. Le pelu lea ale nganga. O le fionga lea ale tua. O le mea le i tatou whaitau mai loa le fionga pa ia le tua. Wa fe mai tu spaia. E fa manatu mai le nganga pa ia i tatou. I mea le tatou whaitau wai mai le fionga pa ia le tua. So aso uma fa so fa leanga mai el fili i tatou. Fa manatu mai le nganga pa ia i tatou me tatou whaitau wai. Le fionga pa ia le tua tatou whaitau wai. Ina ia tatou tina ia ai manatu leanga umal fili. Amen. Awa ale a tatou te lei loa le fionga pa ia le tua. Tatou te lei loa foi whawhawina o tatou mawhawhau. We don't know how to renew our mind according to the word of God. Amen. So se ami lava e train mua lava nga train. O ngā veile tau, whatau. Pa pena foi tatou. Amen. Mua lava nga train tatou. Whanau fo wina la. To anga le loto whanau longo la unga whase au le upo le tua. Whaitau tu spaia, whaitau. Te talo ile nganga pa ia whaamalamalama atu swai te winga whai upu mai. Sa ili ma tui o le tala ina mai lea. Aere loa le winga whai upu talo ile tua whai loa mai. Le winga whai upu whai loa mai la vai tongi a toe. E tasi whai upu aere e tumu. E tasi whai upu ai tumu lo langi. E le ofi le winga whai upu e tasi tonu le lea langi. Amen. Tele winga fai upo tasi tono tu spaia. Amen. Tato te talo ile tua soa di mai. Lona nganga pa ia. Iai tato. Pea fai tau le na fionga pa ia. Fa lama atili mai e tato le fionga pa ia le tua. Ina ia tato sa vali ai. Le pe teu. Mua le pe teu. Tato fai muli lea. So e tātou te le tau matangata. A o le fili. Fili o tau whai whaneanga i tangata. So a vai atu tangata e ita mai a te oe. A lofa iei, e leo tangata le ita mai a te oe. A le fili le wha o so tangata e ita mai a te oe. A o fwoi launga luenga e whaneanga o tangata. E leo tangata. O le fili le tau whai whaneanga mai oe. Ina ia e leanga atu ai fwoi. E men vefa mefa mai whetara Jesu. Au ar talia leanga i leanga. Amen. Au tatou talia le leanga atu i le atua. Le sau le Romans fun malua. Me whamangalo ma lofa atu. Love your enemy. Pray for those who curse you. Langa e leo tangata o le fili. Me le may be a salt and the light of this world. Ya ve tatou ma masimo le neila langi, masimo le upo le tua. Ya ve tatou ma morio le neila langi, morio le whaile u tatou whaonga. Be an example to the people. Amen. O lea fwoi o le mo pe teu e lima te upe van. I o tau whao tauta. I o tau matala. O na o le u whai o tau maona fili. O le tia apolo lea. O lo ua sa ili e se tasi e aina ia. Amen. Mai o lo sa ili se tasi e aina ia. Mai o tia apolo lea. O lo whea wai o ia e peo se le e ona tangi. Ua sa ili se tasi e aina ia. Fai mai e peo se le e ona tangi. E lo se le iona. Sa tangi e lo se le iona. Jesus is the Lion of Judah. Fe mea ua sa ili se tasi aina ia e whailo na whingalo. So le mea le tatou te loai tatou e leo tangata leanga mei tatou a le fidi. O le fidi le whao soa tangata. Wha leanga mei tatou, wha masino mei tatou. Palaua vale mei tatou. Whaitala le mawhau mei tatou. Fe mei le Romans fumalua tu i le tua. Ai e tatou move forward.
O iluma, whaifi ngalo le tua. Tu le tua meu malava. Wha ngalo matalo mo nā tangata awa. O le mea nana walawina i tātou i ala vea ina nei tangata. Vea i tātou whaoonga mo nei tangata. Amen. Wa pewe o tātou nei le anga o le nei lau langi. Tātou whaleanga tangata foi. Tātou tau ai miso whea i nai foi. A wala vea i Yesu i tātou. Amen. Somebody was praying for us. Somebody was tangata na whai mawhaoonga i tātou. Tātou sui ai. Tangata na launga mai le upo le atu e tātou sui ai. Te talo mo tātou suafa Yesu, tātou sui ai. I whapena foi o tātou whiosoani atu tangata o lo mana o mia whiosoani. So le liona fa mai sa tangi tangi pe o se liona. Sa ili se ai. Failo na fingal. O le liona a tangi. E u nunga longa ulu matangi. Se tulo. So e tangi a tangi liona sala lau solo tangi e liona. Miles and miles away. So le manu la alu liona ai. E tamo e atu, ala tu man liona. I said, confused. Le lopo fen me la sa wai leo. Confused. O le lopo fen me la sa wai leo. Wa liona a tangi. Ba solo i au kafori. Miles and miles away. Tangi liona. Papena foi la tatou. A tātou te le whai tau le whionga pa ia le tua, sa ili, ma tui le whionga pa ia le tua, ma o i lotu, ma o ia o atus pa ia, le ia marama lama le whionga pa ia le tua, a ma whasi sili o le whatu muina i tātou le nganga pa ia o le tua, ina ia tātou loa me o lo tātou whai tau ai, ina ia tātou loa me o lo sau ai sa tani. Me laku si mangu ala tu me lionga. Ai lo lionga. Ono leiloa. O leiloa. O le leiloa I confuse. So without the word of God in us, I peru le nganga pa ia I tonu I tātou te leiloa me o lo tātou o iei. Whame Yesu le Ioane iwa whaupe lima o aku o le malama lalangi. Jesus say, I am the light of the world. Ayai le fionga pa ia le tua te tonu I tātou. We are the light of the world. Si I lunga lo mori. A vea oe mawhawa onga. Fa peyo le masima le leilo lang. Ia a vea oe. Ma le upo le atua e sosoani atu tangata awa, wana o le upo le atua e mawhaia o na suia tangata. Ai leo tātou. Ia a vea Yesu ma tātou taitai, awa o ia le uru o le tino. A vea Yesu ma tātou taitai. E le eise meo le a tātou wita e fua leisi ma leisi, lea lotu ma lea lotu. Amen. Awa e tasi tātou, Ia Yesu ke riso lo tātou wali'i ma lo tātou whaola. Amen. A tātou hoi langi. And then we understand ele lava ni upu e whamatala I the life in heaven. It's beyond the thinking of man. Te tau o na whapena le tino Yesu Keriso. Tasi ia Yesu Keriso. Sa te tau o na whatasi uma lotu. Whatasi uma tangata. Perfeta. Apostolo. Hawao. Whaivavenga whamarolo mai. O e whasoani. O e tatai. O e tautalenga ngana. Sa te tau o na whaatasi uma tangata po le alava lotu. A te tonu lawa ia Yesu Keriso. Na maliu matotu. Tasi uma tātou I le tino Yesu Keriso. O lea el me o lea anga I leisi. Pea
mau I tātou le tino le tasi. Ia tu mau I tātou le tino le tasi. Ia Iesu Keriso lo tātou alii ma lo tātou whaola. Ia vea o ia ma taitai. Mau taitai. Mau taitai. I le ami o lo tātou iei nei. A ua le whaia o tātou loto. A wai le eise taitai o tātou loto. E pa lava I tātou. Le leanga. Mai o atu ia whainu umalava mo so. Mai o so o moni e whea lo whani lava I lato. Amen. So, think like Jesus. A o atu, a whana atu le au whaleanga satani lo mawhawhanga leanga. Mawhawhanga. What Jesus think? Le alu pule a Yesu e whai le tangata maleta. Loto maulalo maleanga malu. Amen. Tātou e tino e tasi. We are one army and one leader. And our leader is Jesus. And we are his army in this world. E atua toa ailo na tino I tonu o le neilo langi. Ia tātou e tau whatasi. Ia aua nei whanae leisi se au. Awa tātou te le tau matangata. Ai tātou te tau ma le ali sili o le pauri uri o satani lea. Amen. Ia vea Yesu e vea mo tātou taitai e tātou te manu maloa ia so malafa. Ai aua nei whaia o tātou loto. Awa e tātou te pau ua I lava wai leisi taitai o tātou loto. Ai e tātou whaia le whingalo le tua lo tātou te maa. Ina ia tātou whamai. Waia le Lukas fulu alon whaupes fulu mareiva. Waia au mai le pule e tātou. Whaauta. O te fōa I atu tau le pule soli ai ngata ma akarava ma le maa losi umol fili. E lea I lava se mea e lea ngai tātou. Amen. So we have authority over the devil and his demons. Amen. Ia vea Yesu e vea mo tātou taita. I le mawhai o le tātou pau uai. Ia o launga atu nea lupuna le tua I nei aso. Whamanuia atu lava le tua ia te utau e lo whanonglongo mai matalia la na fionga pa ia. Whamanuia I o tau wala umalawa mo tau wainga mai kale sia o lo tau iai. Whamanuia foi le tua I mea uma e tau te iai. In Jesus' name I thank you, Father, for your word. Amen and amen.